gledajući ove neke slike, mogu samo komentirati ono na stadionu, da nigdje nisam vidio da su to baš muslimani, da nisu Hrvati. U jednoj tako teškoj situaciji vojnički u kojoj se puca iz svake kuće, najbolje što se može učiniti za civile da ih se dovede na jedno mjesto koje je relativno sigurno od snajperske vatre, a koje je opet dakle, na mjestu gdje se sa svih kota izvan grada vidi da su to civili, da bi ih se onda u sigurnim trenucima moglo evakuirati, što smo i vidjeli na slici. Da, to takvo mjesto jest, dakle, taj Veležov stadion. Mislim da je to ono što se moralo napraviti u tom trenutku i da nije nikakva posljedica nekakvog etničkog čišćenja, nego jednostavno trebalo sve ljude iz tih zgrada izvući, staviti ih na sigurno, zaštititi i onda ih prevesti dalje. Da. Inače zanimljivo je kada govorimo o tim prilozima da recimo na ORF-u kažu da su to civili muslimani, a na Sky-u kažu da su to zarobljenici i vojnici. Dakle, tu se već vidi da se uglavnom tu proturaju nekakve čudne informacije. Pazite, u ovako kratkom vremenu sukobi u Mostaru traju 1,5 dan. Vi ne možete izdefinirati. Dakle, među tom masom ne postoji mašinerija koja bi mogla reći ti si civil, ti si vojnik. Jasno. Dakle, to su vjerojatno ljudi skupljeni na brzinu da im se pomogne, a ne da ih se maltretira.